Hello, Tuni Cookie News Bezo se na bon chavin lem nei vin Tunia hi igam sung din mon in saikit hitin mon choma thu so la so ho update hin bol kit no hitin thu so kimudan dungzuya tuni I topic ngo hi a hi le tanghul hon tanghul ten MEITEI ho 48 hours pi ti a hin 48 hours sunga hi phat atep pi win hi chi aphat te pi sunga wa hi ngaidam ahung ki thum di wa hi thum na anane vi ti jong hi mo a hin chu zole MEITEI hon tu a hi governor pa jong hi 48 hours ma apikit no win aman jong MEITEI ho ko ma hi ngaidam ahin ki thum na dinga hi kokomi lamkai ho hin thupi na anane vi ti ho jong mo a hi chi chung chang hi hin sei hi tin chule mundang danga igam sung thu su ho jong neu cha in ve la jing de hi chi wa hi ga velo chun the Hindustan time hung ki so a hi in news za chom so ma jong cha ki so na in a hin la chi wa pa hi in la khom a hi in chi wa ki sei na a chu a hi la MEITEI group ho hin tu a hi boycott bolding Manipur government in civil disobedience campaign pat ding ti ho jong hi to gon a hin nei vin hi chi ahung ke pat na hi adang a hi po in tu chunga siroi lili festival media ho Manipur state transportation anato sawa hi chi ku ki cha te gam pal ke ding anago no ku ki cha ten in kham ji wa chu tu ni a hi chi chan ge hi lung na lai wa hin 48 hours sung hi agam sungu mani ama ho pawa chu Manipur jau se shutdown bolding ti a hin la tanghul ho a hi in melong ho ti taute melong ho a hi in ku ki cha te hi vin e hon init pi ta po vin ama ho umna sung bo gen theita khosai ti ho a khosa dan ho jang chu ku ki channel langa choina sei ta vin hita hi ama ho la ama ho kisu gen thei to bang tai ma hi hung taw a hin la koi machan angai hla pi po in north east gamsunga in charge pa BJP in charge pan hita chu ana hlep lungdam na ho jong chu in sei ta men hita chu aman ana hlep ti lowa chu adang ho hin koi machan I macha a jong nga angai pi lo hita chu ana a hin la tu ni a hi kokomi ho lam kai na a hi MEITEI zo sin infal khopi sunga kizot na ding hi chi chu governor office chan ge ya kizot lut na hi chi Manipur governor pa jong hin apan mun adal ha ding suspend ke bolding a hi lo waile nga apan muna ko na dismiss bolding ti ho chan ge aza zat hi a sei do jing ta ven tu a jong hi ama hon a seu chu hi chi gari Manipur anaki ji pen ila do pi ji wa hi tu a hi Manipur integrity hi ke thei ponte hi chi hi governor in ku ki cha te ki thopi na to a hi in hi ja a chu a hi the a hi le tu a hi governor in MEITEI ho ko ma hi ngaidam ahung ki thum lo wa hi le MEITEI hon civil disobedience campaign ke panintin hi chi hi nasata akchi pi ring hi ti a jong hi to gon ane win hi chi wa governor pa Manipur governor pa hin Pung ka somni le li sunga MEITEI ho ko ma hi ngaidam ahin ki thum dinga jong hi tip na anei pi vi ti a jong hi kokomi ho thu phona ko na jong chu het a hi in jing ni kho 25 May 2025 sunga hi nasata mi pi atam thei pe na ki zot na governor pa gate chan ge ya ki zot lunga hita chu governor pa a hi lawaila ama noya natong ho tu chunga hichiwa order pe ho zo sin apan mun adal ha lo to ka wa kiphin na kinei ding hi ti a jong hi MEITEI ho hin thulu na anei ve ti jong hi mo a hi in hi chawa jong hi press release a hin bol naw kokomi ho a kona press release a hin bol naw a hi in ama hon hin point tampi an savin a hin la point nga chan hi he thei di win neu cha ga velo han
agang thei pe na 48 hours sunga hi Manipur governor in MEITEI mipi koma ngaidam ahin ki thum ding hi azi chu hichiwa MST a Manipur ki su mang na chungchanga hi separate administration tosot ahi in hize a chu ahi theya hi le ngaidam ahung ki thu mai le kingaidam ding ahi in a hoti lawai le civil disobedient movement hi hoita kichi pi ding ahi ti a hi to gon anei vi ti jong hi mo ahi hichiwa hi het diu khat chu hichi ama ho sei lowa thu chom hat hichi chungchanga hi neu cha ga sei be lew hen Manipur gam sung hi tuni kuki channel langa kana seina ajong chu ka seita in Manipur gam sung hi ake ke a thuneina bolding ti a hi hichi birin kichep na a hi kin Manipur gam sunga hi tu le tu a hi president rule PR ahin ahin la PR hi hoita a rule hi isimai le kichat ama hi in maya pot do ding jong kichat hi aji chu hichi PR sunga hi itiam khana army in civil mi akapli a hi jongle achung thu court in atan loading ti ho chan ge hi PR rule a hi ahin army in anop no ma mi a bol thei civil ho chunga anop no ma thu anei thei hi chi to bang chu PR ki ti ahin la mei hlei ho hin a het lo nga moham ti jong hi akisei do no min hi chi hi tu chunga mei hlei gam sunga tilhen Manipur gam sunga hi PR ahin koyu hichi ahin koyu jong hi ahlinga akoi lo hi PR jong hi thling lowa PR ta hi lo ki koi ahi ja hi ama ho mama boy ahi ni chi jong hi birin lungthima ki chima ake khat hi aman vai hop ding ake khat hi center in vai hop ding tai ma hi to go neva mi pi het dinga chu president rule hi ahi wa nga chu ama hin thu anei ding hi adei ja chu PR hling lowa hi akoi ahi in ahin la tu a hi ama hin kuki chate chunga panla theina dinga hi to gon ahin neile ama ho chung ma hi nung chu da na hi aumin zan hi video ina sep na wa jong chu anaki seita in thil hi apha I bola hi le chung langa ei vepa pathinin iza kai a het in thil phasin thil pha bol in thil pha chu anung lo kidin thil si bol hin thil si ma akinung lo ti to banga hi hung ahi in aban la ama hon hi chiwa ki declaration ti a sei na wa hi ga velochun hi chi hi 25 May 2025 jing ni ho apana ki panding ti ahi in ama sapena poina akoi pau hi ahi le public boycott of the governor ti ahi public zosen governor hi boycott bolding gang theilam pena resignation na ki pi ding ahi lo vai le transfer ke bolding Manipur gam sunga governor a pang thailo ding a hi no do ding hi ti hi appoint khat na aji wa hi in ani na a hi le state wire public mobilization hung ki panding a hi tai ti a jong hi chi hi ani na a hi in ka sei ma banga chu ama ho in state wise ti jong le ama ho 600 square kilometer sung bo hi chi sung bo wa hi ding a hin e ho gam chu ato kha lo ding a hi in a hin la ama ho ki bola mi pi head ding le wa noili sit head dinga thu so a bol dan no cha hi le state wide hi bolding state pumpi mobilization bolding ti to gon hi jing ni ho apana ki panding a hi ti hi ama ho thulu na ani na a hi in athum na a hi le non cooperation with president rule administration president rule hi ki pom loading mi pin agang thei pena president rule su mangding ti to gon ho jong hi nasata chi pi ding hi point thum na ne veti a hi in ali na a hi le demand for immediate resignation of top officer ti in jawa jong ka ga sei jap ta in hichewa governor tosot josi Manipur meilhei gam sunga officer josi hichewa ave sa na in DGP a hi in a hi level DIG a hi in ti ho hichi top officer ho jong
apan mono anga deu hi chi apan mono wa ko na resignation na ki bol deu hi ipi bola hi chi to banga Manipur gam sunga Manipur ki su mango ham ti a hi lungkim lo vet sa na chu hi chi to bang demand ho agang thei pe na resignation a bol de wa jong hi alina thum na neve ti a hin anga na a chu a hi le mass demonstration at strategic location ti a hin mun chom choma hi ta chu kiphin na bolding aban le governor get chan ke hi mi pi zo se loading hi chiwa hi governor pa jong hi apan mon adal ha ding a hi lawai le transfer akila dinga hi nge na bolding ti ho chan ke hi point aja ja the asimove ti ho jong hi mo hin I chan ge ya ahung lo hlen deu ham ti wang hi het thei a hi po in ahin la tu le tu ai sei ma bangwa chu Manipur gam sunga hi PR ma hi in itiam khana wang se na ato wa hi le chun achung thu hi kot na jong ki sei lo ding hi ti pa hi a het lo nga moham ti pa hi ak sei do no men hi aban ki na hi a hi le mail heile naga ka hi ti a Manipur gam sunga cheng na tangkhul ho ama ho chungchang neu cha hin sei ki lo hen tua hi inzowa iga sei na wa chu MEITEI hon Manipur government hin 48 hours sunga hi ngaidam ahung ki thum ding ti ahin la hi chewa hi ivet ki na hi le chun MEITEI hon tu chunga hi siroi lili piknga ti chu hlang vuma hita chu salai teret ho anata do wa hi chi hi kagamo ahi ti a anasei ba nova mi pi hon jong video zat zat ho jong chu ina mu diu ahin hi chi hi ke ho leng nu leng pa a hi lo le hi chi khu chi ti ho amin ho jong hi a sei ha in hi ho chun hi chi pa cha ho hi in tu pi a hi in hi za a chu hi chi wa hi naga ho a hi poi MEITEI ho a hi ti a hi siroi lili jong hi ana claim mo a hi ni ji a hi nasata naga ho hi lung hang wa tu a hi siroi pik nga hi flag MEITEI hon ama ho flag anata ji wa hi me naga ka hi ti ho hi nasata lung han na ato tai ti hi mo a hi in hi ji a chu tu a hi naga hon Manipur sunga naga ka hi ti ho tangkhul ho hin tangkhul reason dunga hi chito bang hi thailo ding a hi in ahin la tu chunga arambai tengol ho unit 58 ti a hi ni chwa hi aji win unit 58 cobra team ho hin hi chiwa claim abol pau hi ahin kisu ulhap mo wa 48 hours sunga hi a fleck tun na chungchang wa ngaidam ahung ki thum lo wa hi le hi chi hi ki mo ngaidam lo ding hi ti a jong hi ama hon jong MEITEI ho hi pungka som li lege sung hi phat atepi we ti a hi ni chi wa hi ga velo chun ngaidam ahung ki thum diu within 48 hours ti a hi ni chi sunga hi ahung ki thum lo wa hi le chun ipi a hin bol deu ham a hi lo wai le ta cho amo nga deu ham ti wang a ke poi a hin la ichi wa press release a hin bol na wa hi arambai tengol unit 58 cobra team kiti ho hin agang thei pe na siroi lili piknga ama ho flag ata wa hi chilai hi ke ho gam a hi mail hei ho gam a hi pa cha ho jong hi mail hei hon ka tu a hi ti ho chan ge claim a bol pau hi tangkhul hon akipom thei po in hi je a cho agang thei lam pe na hi chi ong ki su che lo wa hi le kingai dam loading hi ti a 48 hours sung hi phat atipi we ti a hin alang khat langai ga velo cha arambai tengol hon hi chi chung changa hi don but na a hin bolo hi in hi chi hi Facebook nga Manipur stylist ki ti khanin hi chi to bang ana post a hi in a family ho vet nom na zala chu ana post a hi bowin khuti a communal ta a community khat de na a thu ki sei a hi poi ti a jong hi ana don but novin a hin la anoi lang hi isim su a hi le chun tu chunga hi chi siroi lili festival flower jong hi Manipur flower hi ti a hi a seven mai lei ho a hi ti tai ma hi a sei ki tho win nga ban le anoi langa hi event su ki nai le chun hi chi festival jong hi
Manipur state government in to gon ne ya state level a ki bol a hi in tangkhul hon na bol a hi poi hi za a chu a hi the ai le he thi movin Manipur state in a bol a hi za a chu hi chi hi ke ho a mo mong a hi ti na zong a di poi tu a ke hon flag ka ta o zong hi khat la khat ki thu to ta I pang kho mo vi ti vet sa na a ka vet ka ta wa hi in hi chi flag zong hi 7 clan ho ki gom khoma kisim ai bovin ahin la hi chi flag hi United States a hi lo le Europe country hovela a hi lo le Himalayana ga ki ta do a hi chi ita do je a chu Himalayan a hi lo le United States European ti ho a ita je a chu ke ho gam a hi ti a claim na zong di lo a hi ti a hi don put na ana bol vi ti zong hi mu ahin la hi chi wa athu sei na ho neu cha hi ivet na hi le chun hi chi Siroi Lili festival zong hi Manipur a hi in MEITEI a hi in apa cha zong MEITEI na tu a hi in aban le a function zong hi Manipur state in agon a hi bo ve ti ho hi a seizing live ti a hi in tangkhul ho hin iti agel wa iti asim deu ham wang chu ake po in ahin la hi chiwa hi ga het thei khat chu MEITEI le tangkhul ho ki tho a hi ku ki cha te got na hi chiwa hi scroll group zen senga function anamanu a hi in a lungelo aphat lo ja tunia pathin lungkim lo ja chu ama ho ki ka a masanga ucha ka hi vi kei ho indigenous ka hi vi ti a thu ana seizing ho hi tunia hi aphot chet na hong a hi in tangkhul hon jong a sei yu aphat lo na ta khat ku ki cha te idiam na khat nu cha hi le a in nei pa tu a hi so a pangin so pa hi in nei a pang ti ei hi chi zong hi a sei nom pe no chu ke ho hi amun nei ke hi vin ku ki cha te hi nunga hong lu no wa refugee a hi vi ti na a hi thu a sei jing wa pan ala jing wa hi na hin la tu ni a hi indigenous hi hungkin ading dan din mona hin a hin la ku ki cha te I lung neu lo diu le I het diu kha chu ka velo hen ate ka na a het thim lo diu ham wang ke po in I het thim na divin ga sei lo hen mi hau sapa le lazar chu het diu hin lazar chu mi kita ahin pathin hemi ahin la nei lo hel ahi leisi na vet dinga chu mi vai chata ahin la mi hausa pa chu ahi la hausa je chu adei zo se anein adei de angai ngai zo se anei zowin ahin la hung thi hon pha na chu koi zo hausa am ti ai lazar ahi ai pije a hausa thei ham ahi lo le lazar chu van gama nom ta uma hausa pan chu banga leisi na hausa pa chun van gama alu lo pha na da mona au ma chu lazar ko ma chu tui wat khat be nin pen ti a athum thei chu ipg am tel lazar chu pathin hemi a hi in mikita ta a hi ze a chu a chaina a result pa chu a hi le lazar chan chu hung hoi zo a hi ni chu to banga chu ei ho ku ki cha ten jong amani ki ka nasata kina na omen ipi zong le ichiwai ki het mo sa wa ei ho nam khan to na ding le ei ho nam ki tup na ding zo hi hoi ta ivet diu pa zo hi idai sa omen hiza a chu khat le khat ki ka kina sa ding ti ai hon jong lungel phalo ta thil thu di lo ta I sei wa hi le chun phat khat le ho chunga jong hong thung the hi hiza a chu a hi the ya hi le e hon pathin ho te hi le kichi ta I ho wa inam sung jeng bo hi ngai to wa tu le tu ai thu mu separate administration hi hoi ta focus I bol wa mei hei hon dan di lo ta thu di lo ta ango na I bol jong le hi chiwa phula ding chu pathin me ti a hi ei hon e ho a ding bo hi to gon ineva ei ho sunga administration sim do ding pa bo hi hoi ta to gon ineyo angai ti pa hi ka sei do no min chule naga ho hi ei ho inaki phin lai wa chu anaki ki phin kho mai 3 May 2023 rally ki chi pen chu ku ki cha te bo rally chi a hi po in thing hang mi zo si manipura
tribal josin really anakine in ahin la alungel phatlo je wa ama ho anaki withdraw wa mail hei ho to ho bo hung ki boy da na hi hung do in ahin la hi chi zong hi pathin to gon khat hin tin mail hei le ku ki hoita ki hen za na hung ki ne ya a chom choma cheng hung ki chenga tu a hi administration bo ki wat a hi in hi za chu kanami te ho administration hi hoita focus I bol du hi to masangova ina to thupi penova ingai wa hi chi isim do lo ho a hi tai ti hi igel do jing di win jong kain dai sa in chule naga ho hin tu a hi chiwa fencing bolding border fencing bolding hi free movement regime hi chi pa jong hi na sata in ado da lovin mun tina hi kiphin na aphat chengin anei veti jong hi mo ahin fmr hi ehon jong ki deilo ahin ji chu ku ki chate burma gam sunga cheng bangladesh a cheng india gam sunga cheng hita chu akika lai ta hi ho anaki cheng kha british ho lungthem phatlo je a divide and rule policy anamanwa country chom choma in a hiano ahin hija achu ikika wa international border fencing hoita ki gending hi ki dei lova ki to sot jing a hi in hi chi jong hi ki het mo sa jiu pa hi phamo ki sa in tu ni chan ge na ga hon jong hi ta hi pan hom wa pan ala bangwa hi e hon jong hi chi hi center government jong a chang le su lip ngai ji a hi ti jong hi ka sei do no men hi chule covid-19 hi tu a hi Delhi a news tha hunga chu a hi le Delhi a hi report ki modan dung ju ya chu covid-19 ve mi som ni le thum case lang akimando ki tai ti a hi mas hung ki buna a hi lo le hi chi covid la ya iki ven na ho hi aban bana hi hung chal ha ki tai ni ja chu ching theu hi tin gampot gamdanga wa le ti hon jong ching thei ta hin kho imanova ma so ki to mova I khut ho hoi ta ki sil thing jing ding wa jong avela tep na a hi in hi chi hin masanga banga 2019-20 a igen thei bangwa chu hunglung ding ham hi chi sanga na sa zo hunglung ding ham ti ho wang sei thei a hi po in a hin la igen thei dan ho chu I het so ke wa hin tu a jong hi India khopi Delhi a hi chi to bang case ahung do a hi le chun Delhi chu capital a hi dung chu ya state chom min jong ka ki chon ji a ni ta chu eima state na ki hung ki nong le jong tampi ki a hin ni a hi thei ai le hi chi ho a ko na jong hi hoita ikiven de wa hi ti jong hi ka sei do no min ikiven thei ne diwa neu cha hi chi covid-19 chung chang ho jong in se wa hin a hin la tu ni a hi MEITEI hon governor pa 48 hours sung phat ate pi win hi chiwa hi ngaidam ki thum dinga ko win naga hon tangkhul hon MEITEI ho hi 48 hours sung mama rambai tengol unit 58 cobra team ho hi ngaidam ki thum dinga hi thupi na ananei kit viti I het team na divle ipi bola tangkhul hon 48 hours api wa a hi lowaile MEITEI hon governor pa 48 hours phat ate pi hom ti ho mi ilung boy ji ji wa chu hi chi ho jong hi detail de wa iga het theine deule hi chi chung changa ama hin ngai da ma hin ki thum ding hi chi chung changa aman ngai da ma hin ki thum ding ti iga het thim na di wa hung kil chet thei naule igam sung wa thil so ja chom ho update in bol the ho hi chan chu hin tin itiam khana update dang ho ahung kit na hi jong le jinglang le avela in bol kit de wei tuni ku kit news be jo se na chungovin ka ki pa in bon chawen pathin in phathei na bo jing taw han